Pemirsa, kedatangan Tan Kili asal Tiongkok di Bali disambut oleh Asita Bali. Kedatangannya ke Bali diharapkan bisa memberikan dampak positif dan mempromosikan Bali di negaranya. Tan Kilin mengatakan kedatangannya ke Bali ini merupakan untuk kali kedua. Terakhir dirinya berkunjung ke Bali 3 tahun lalu. Banyak hal yang berubah dari Bali selama 3 tahun terakhir ini. Kedatangannya kali ini untuk pertama kalinya disambut oleh Asita Bali. Kedepannya Fiake berharap setiap acaranya yang diselenggarakan di Bali bisa sukses. Fiake juga yakin apapun yang nantinya yang diperoleh di Bali secara tidak langsung akan mempromosikan Bali kepada keluarga, kerabat, serta teman-temannya. Sekretaris Asita Bali, Putu Winastra menyatakan, Fiake sangat mengapresiasi kedatangan Tan Kilin ke Bali. Bali actually is my second time to Bali. I think it's be 3 years back. I think I was here before, but I think I can feel it's from when the flight is touched now. I can see the airport has been changed a lot, and I think this time is my first time and welcome by the Asita, to have this arrangement. I'm very thankful, and I hope in the next year our event in Bali have a wonderful event here. Absolutely. And I was sure will bring all the wonderful things back to our country and promote my friend or family to be visit again to Bali. Thank you. Thank you. Kehadirannya diharapkan bisa mempromosikan Bali di negara asalnya serta ke kerabatnya. And then we thank you very much for him to choose Bali as his destination for his group that will be coming next year to Bali. So I hope Mr. Tan will promote more and more Bali in the future. Tan Kilin akan berada di Bali selama 3 hari. Agung Ria dan Saputra, Bali TV.